ole thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vek ule me ni som pathum sang ni som ni panga ni ya Pakistan le India buaina update kan mu theyang angte kan ron lor khom le don ani tichun hei tun tum video a chuan India in defense lama ma ason ziaral thuama nei belna sat zia tele India in nuclear ral thuama nei dan te karnon tar lang dona tichuan in hei the Times of India hianin a laskari taiba fir fiat pathum India Sipaiten ang kalum thu an ron tar langa ni zan lama khanin suicide drone kan ti mai Turkish siam mang khan samba vela Pakistan ho min ron bomb mantuma min ron beile a amaro si India air defense system S410 lokap thazelin poilian thaman khoi hriat tur omlova chutiang thilte a thlenla chon Pakistan media lam chuan a India an beilo thu an ron tar lang vele tlat maya Pakistan lam hi an ngei om thin khop mai a video minon beizia chu kan channel lama po a minron attack na video te kan ron upload kha Pakistan lam hian niak phoi mi lova dot soi hi an hre lova India cho obuaya khovel mit mua thiam chan hi an tum ni berin alangani tichuanin hei thalaka kan mu ho hi India Sipaiten trum boina India ram tana martarte an ni an ming hi kanan siarange jawa murali na yekhichu social media po kan muna sa tawang BSFSI MD Imtiyas te Dines te Sachin Yadav Kamal Kamboch Amit Chowdhury Surendra Mokra Surasi Yadav ten ye an thalak hian enila tui taka kan muthil theina na India tana nun na lo hlan tu te an ni tichuanin hei defense lama India mason na le maba kan nei te hi kan an tar lang lenge Operation Sindur chuan vansang lama India nep lo ziamin mu tira drone missile jet fighter changkang tak tak min mu tir ba ka air defense system borua ka inbe na lakatranga inven na timaila ane thadzia po kan mu in kan treveke India hian ramven himna lama mason ze lalatuma machop po anga chungte chu en thuak kila Indian Navy te manatan Naval Utility Helicopter NUHS engine pani nei aluvir in thlep thei khom dani na ti boy velo leitumin US le friends te ador mek Indian Navy hian hetiang helicopter changkang hi za som pakhat vel an mamowa chut ani Lakna khopuya BrahMos next generation missile hi BrahMos missile pa nga aya te zang do aniya pakhati ke ji sang khazani som kwa velani apa nga chu ke ji sang ni zakwa velani jet fighter Rafale te jas te pun pathum velam pai theyang he missile siam na khon thara hian kum khata BrahMos next generation missile za som nga velan siam chuak thei don ani India hian Rafale jet fighter siam tu the sol aviation ne na Rafale thona India siam ngei ral thuama du mamu ang phurtir phalna theina adila phalna hi amu ani Nasik Maharashtra Hindustan Aeronautics Limit HAL tenan siam Tejas fighter jet thar Tejas MK1A2 tun kumjun thavela test thei ani base yani test dang pon nei ani anga kumtop vela India Air Force IAF kutahlan thei ani arin India Air Force hian HAL siamatan Tejas Light Combat Aircraft LCA hi za somriata ordara kumsang ni somni pakata khan inrem na khor nuai 1.2 huvel z an lo ziak to ani heng LCA te hi MiG-21 fighter jet thlui deuh to te thlak na ti ani me ni ruksang ni somni panga Delhi Defense Minister hova meeting nei ni in heta hian India chuan steel fighter jet engine thazok siama tumna lama Japan chu tho puya asom Rajnath Singh le General Nakatani te chu anin ko India hian advanced medium combat aircraft AMCA program nein air program noya hian India Air Force le Navy te mantur fighter jet changkang siam chu atuma 5.5 generation steel fighter jet fighter changkang mel matera darina aman theilo turemo man harsa siambel atummeka kumsang ni somthum panga vela IAF tenan man thei tran be sei ani a engine atan hian Japan siam IHI XF9 engine chu a it riau maya thopuya asom ta ani hei ba ka hian teng AI le space lama thodun ta tur kong te po an soi dun ani India hian AMCA aya changkang tur 6th generation AMCA po angai tu tran der to a
kumsang ni somli vela chuan siam man a in be se heng ral do thona te hi tuna upaveto SU30 MKI te thak nana ti ania tuna hian IAF hian SU30 MKI hi zani somruk anei mek ani India sipai thona lian bungrua sipai te phurkwal tu po a upaveto a India chuan thona tharle changkang zoka thak atum chaumek Russia Soviet hun laya siam ilu 76 thak nan Japanese company Kawasaki Aerospace Company siam Kawasaki C2 chuan amit alafuwa alei theinan Japan chu dinla thelu turin official takin asom thona lian British siam Afro HC748 tele Russia kutsuak Antonov AN-32 te po India rama siam chua vengat Airbus C295M min atlak chawdon bok Airbus nen hiang kumsang ni somni pakhat khan khor sing khat sang khat zakwa som thum panga huzet contract an ziak ani India hian tuna hian thona lian pui bungro phurchi ti maila AN-32 hi za chuang IL-76 hi som pali C-17 Globemaster hi som pakhat C-130J Super Hercules C sompani Afro HC748 T somnga parukte akol mek IL-76 te hi sang ni som thuma somli an pel to dona India chuan Russia ne na heng thona tangkai te nun na po sei dan hi azota Russia chuan a thara thak a that ber thuwa lo hrila wangin a thak don ta ani India DRDO siam vengat missile Astra MK2 chu kumsang ni somni paruka pe felman be seyania KM za somli atranga za somruk vela thuya kap theyang jet fighter te paitir turatan duanani hei aya changkang Astra MK3 gandiva antibok KM za thum chuang kap theipo kumsang ni somthuma pe man atum mek bok DRDO le Larsen and Tarbo thok duninan siam Indian teng zang chi zorawar ton somni pangavel chobaritsu tunaya friends lamaral thuam so antel veya mimit alahle tlangram in donan bi gati ani aming hi manlai sipai general Huaisen Himalayan tlang vela lo chero pui to thin general zorawar sing ming choya phuani in friends pona I thle ni in alang komsang ni somni pasari top lama chuan India army te kuda hlan man be sei ani India chuan tun nai khana pathum nan submarine changkang tak nuclear ral thuam pai submarine submersible ballistic missile nuclear SSBM pakhat anei bel tihian India hian nuclear ral thuam kap thei submarine pathum anei ta a apalina po sang ni somni paruka anei man arin om tin India hian project 77 kalpui mekin he project nuaya hian nuclear submarine tamjok nei bel atum mek bok India chung kumsang ni somthum paruk vela tin zo nani India hian leiwan le tui puya tangin nuclear ral thuam ka chu theina anei kim vek to ani kan hriat angin India hian threnom chim om Pakistan le China anei tleta China mason na la azuani na zuang tak taksi heng thenom lulul pani te hi an la tang dun zui India hian a inven na na thenom ral thum nei ang emaw a aya changkang a kol ve tro hi atrul tlatani China in luling lutuk tur ti zi om nan te po atrul kan ti theyang kan soi kim seng lo ani a thui don lutuka kim lo takin kan han zia kan ye kan soi lo po ke mason na le mabak tam tak India hian ala neya nakin hun thlirin a in pu cha mup me kani hun ero ala du do nge yang